ka karai mappa jari ni sombaya tojeng tena rapanna tena todong sifat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas makna setiap bunyi huruf lontar Makassar yang bunyinya kaganga, babama, tadana, cajanya, yarala, wasaha. Gitu. Parang tak rupa tawa barang nakituli lasipak. Kita mulai dari huruf K. Karai mappa jari ni sombaya tojeng tena rapanna tena todong sifat. Ga gau wajib ni gaukang warallu ni laku ia pinaki silama rilino tulusuk mangeri akhira. Huruf selanjutnya ngaruk ko nutoba rigilingang talasa mate ko salam nanu sassala kalendo kilung iya kilung pangurangi barang nakituli lasi pakalina. huruf pa pagabaji ki junnu pagalanyi sa tinjanu iya pa antu nama tangka saatinnu. Huruf ba baji piantu sa tinjanu nama tangka saatinnu nampa pi asa yekne tuju hari kau. Majai tumatappa manggaukang pasuriam iya jina susah malilianga papisangka. Huruf selanjutnya kituli lasi pakainga parang tak rupa tawa barang nakitu. Selanjutnya taena panabaji antu taratte sambayannu unna teai sahada nubarek pasikko. Dara mintu sambayannu pakareso sareannu unna teai junnu satinja nuparek poko. Nan roji baji ni paham bicaranna pakikia papasang androng burunta. Huruf Jaramme lompo napatanang pangulunta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan riero nani pinawang tojeng. Janji memanji ikambe umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limai antu barallu ni piaseng. Nyawa ji antu awali atia antu tupanrita antu tubua tamalak kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangeri allo akhirat gau bajit taji lani bokong salang mangeri allo akhirat. Ia baji ni boya, ia baji ni kunjungi nia ki antu nama nasa tainana. Rahasia tacakko andalle kami karaenna kisah ragi antu bunatena pasikona. Lambu suk baji ki gulinnu tanam baji ki oloannu nanu baji ki papasanna androng gurun waji ki nikatutui sambayang 5 wattua gesa ragi antu punataena pasikona. Sambayang mintu baji ni boya erok na baji ni pinakna kaya antu ang babatuki mangir yang ponta.
Atete riniakna niaka antuna taina nakacinikam. Harus gini kusising tuntut tojen kataina rapanna taina todon sifat julukinna karenta. Itulah tadi makna setiap huruf bunyi lontar kaganga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang nakituli lasi pakainga parang taru patawa.